Omukwezi kwa kashatu 2025 Stephen Mujoni akimuka arikuza gukora emirimo ye ya burijo shayi 11 z'akasheshe abinazi bakamushanga omu mwanya gwa Biafra ahari kuraza pikipiki nukwe okumutematema kandi bakatwara na sente ziri kuhika emitwaro 35. Nabintu wanje ndikuza kwakira kucya kanisa ndeba abasigazi bashatu baretwa a office ya chairman ntiwentekatika ngo naba ba street kid abakurunda n'ebicupa tuguze ati ninki hangu tarushunga kubaze ngutarushunga nza kugira ati nabo bigomwe yabambo muhoro ato abanjiro muhoro akanana mwantime bisya yana naza kutema bisya ati akari mugufu ninguruka n'kwena kumukwata kunagiye kumukwata ashankuwigira inyuma kake ato muhorogo ni Rwanda mbere akirifu ogu akahutare mukono kandi emirimo ye takijibasa kujekorera ahakuba omukono tugwache basa kukwata kumukwata ato wabira dyarubaju ariba ngo naza kumukiza amandi kumutera hansi ati niko kubango muhora kantema mukono tema bakagutemera kimwe urugwakira kimwe na higufu embozi ye teri kwahukana neya Herbert Kamson owahonere kwitwa abatemu obuyabire naruga okukora omukwezo kuhwiri na fact abantu bana bine toki nabo buzantu mwenda cyo ntwende bibe wanagomunda n'abajanti niki nanaga omwagira tumushani mu manya mu muryo wakutyaze buhoro bakubityaza tazana so ishi nakoze rero namanya ngo hatabashije cyo baruhoni wende sente in fact wakanyamwe sati impare akara mu mitwari 10 yasigara mu nashinjike ndabaziyamo ne papere bina benyine so hati patanka kontere mbandwa zemitwe na nibi byari mwareba hati ishi nakoze rero mbagambira amazima ko bantangiye konte makundeshaga mu misya yiruka bagira nti in fact nanyine sente izo nanagachi abantu bagira ngo ebyo kwerinda omwanya gwa kachika tibiri kurunji ahakuba abakozi b'ebihagaro nibeyongera burizoba so bagira ngo hati twereze bisumuzo biyame bisumuzo bashanga bitakwigwa bambuza ngo nibyakijya nibyenjira office ngono bereta nako kontemo mutwe arwajugo kutu majanti anyway tinyine bisumuzo cyukuru n'isumu na n'isente ondijo umwe bakwate muhoro undi abandi bamukwata atemba aya yesumu nyesente manyangusha mu password atakuza konte mugondo muhoro gwe mtumanyima kana jangu nyim password kan password majant password term kwa kwata shange tarum bishato bigenda umugmanti mu muhoro ondira jatwara ikintu mutema gereki afe izo bari anyuma abazyo abepyo kwerinda omucyaro cya Biafra nabebembezi bakozire ebikwekweto omwanyogu kandi abantu bari kurenga 25 nibo bakwasirwe kandi baza kutwarwa ombuga z'ebiragiro okujunano basoro kwatawo abantu abamwe n'abamwe natwina twatebara gavumenti ne batuyambe akuba n'abantu okuje bitokoza ubwongo abasira muno hari ubusire kacika muhereze kurire kibireho ubwo nangwa abo babibini nembundu mbwenu abantu nibinjomu abibeteralized abashirwaho buta abatemwe bijambia abibirwa amazu wajya ngo tureta abantu abibira nibinje munonga so ntekateka ngo abantu aba government babikire bene bacondoza kandi tushiriyo turenjero kuronda abandi kandi tuza kumahonga twagezaho kugamba no mugambirizi wa polisi habwa Riz Region Eshongeji Bits Chabaska Gasha kwa Anita Tukunda.